Ababingelela abesilo sakithi oSuthu usomkhanda wakithi emkhontweni okhanda abezindlu nabezindlwana abezindlu bayikhexi imlomo ucala lathethwa ngomkhonto kithi kwamalandela amanye amacala ethethwa ngeyindukwana lona obingelelayo ngumntungwa ukholo ngwakwa Khumalo kwikholo Khumalo TV ku YouTube ngethemba bonke abesilo basaphila cha thina sisaphila emantungweni naso ke imbokodo ebomvu iqhawe ke leli ke bakwethu UChakijana kaGezindaka kaNomaqongqotha kaJobe kamaPeter wakwaSithole nabeqhawe iqhawe leli elavelela kakhulu ke ngesikhathi ke sokubusa kwesilo sasoSuthu isilo ke udinizulu kacetshwayo kakhulukazi ke lenkathi ke kulwa ke impi yamakhanda okuyimpi ke ebuye yaziwe ukuthi ke impi ke kaBhambatha nabeqhawe iqhawe ke leli ke bakwethu elabuthwa ke isilo sasoSuthu libuthelwa ke ebuthweni ke imbokodo ebomvu nina beqhawe imbokodo ebomvu ke yabuthwa ngo1888 yayibuye ke yaziwe ukuthi ke ibutho ke lenhlansi noma ke yinhlansi yabuthwa ke ngonyaka owodwa nebutho ke ufela phakathi nina beqhawe ufela phakathi ke wawubuye ke waziwe ukuthi ke ingubo kaKhundlase nina beqhawe noma ke indaba kaNdondondo nawo ke ufela phakathi wabuthwa ke ngawo ke 1888 ubuthwa ke isona ke isilo ke sasoSuthu nina beqhawe nina bezulu eliphezulu insizwa ke zalamabutho omabili okufela phakathi kanye ke nembokodo ebomvu iningi lazo zayizalwe ke ngo1866 kuya ke ku1868 zona ke zabe ke seyibuthwa ke ngo1888 zibuthwa ke isilo sasoSuthu nina beqhawe isilo ke uMamonga nina beqhawe nina bezulu eliphezulu ke lensizwa ke nibona ke sithombeni ke uChakijana kaGezindaka yavelela kakhulu ke ngenkathi ke kulwa ke amangisi ke nezinsizwa ke zikaZulu sokhumbula phela ukuthi ke impi ke yamakhanda ayiphakwanga isilo sasoSuthu kodwa ke yaphakwa ke izinsizwa ezabe ke seyikhathele ke ukuhlukunyezwa amangisi ke ethatha ke imfuyo yazo ke ngenkani ke eyihlukumeza ke ezweni ke lokhokho bazo ethatha imfuyo ke ngenkani ke eyikhokhisa ke nentela ke yamakhanda ninabeqhawe nina bezulu eliphezulu agcina ke ikhathala ke lezo insizwa zabe ke seyithatha ke ikhali ibhekana ke nawo ke amangisi zalwa ke ngobushokobezi nina beqhawe kuthiwa ke impi ke yamakhanda yaqala ke ngoNdasa ka1906 yaphela ke ngoNhlangulana ka1906 yaphelela ke laphayana ke eMome nina beqhawe uChakijana ke wabe ke ngomunye ke wabaholi bayo lempi ke yamakhanda abanye ke abaholi kwabe ke kuyinkosi ke umehlo kaZulu kaSihayo wakwaNgobese kuyinkosi ke futhi ke uBhambatha kaMancinza yakwaZondi kuyinkosi ke futhi ke uSigananda kaZokufa wasemachubeni omunye ke umholi kwabe ke kuuMangathi kaGodide wakwaNtuli uGodide kaNdlela kaSompisi nina beqhawe nina bezulu eliphezulu impi ke kaZulu yagcina ke ligobile ke uphondo ke ngoNhlangulana ke laphayana ke eMome kuyilapho ke kwasala khona inkosi yasemaqungebeni inkosi ke umehlo kaZulu kaSihayo wakwaNgobese nina beqhawe wasala ke laphayana ke eMome nina bezulu eliphezulu kwase kuthi ke inkosi ke uSigananda kaZokufa ke yagcina ke inikelile ke emaphoyiseni ke amangisi ke ayivalela ke ejele ke laseNkandla nina beqhawe ke yaqunywa ke laphayana ke ejele ke laseNkandla yagwetshwa ke intambo nina beqhawe inkosi ke uSigananda ke kaZokufa yasemachubeni yagcina ke ikhothamele khona ke ejele yakhothama ke ngobusuku obabandulela usuku eyayizolengiswa ngalo nina beqhawe nina bezulu eliphezulu inkosi uBhambatha ke kuthiwa akwaziwa lapho ke yaphelela khona ngazi noma bakwaZondi bayazi yini ukuthi yaphelela laphi noma bayalazi yini idlinza layo nina beqhawe nina bezulu eliphezulu kodwa ke ngokomlando oxoxwayo kanye ke nomlando ke obhalwe phansi kuthiwa akwaziwa ke ukuthi inkosi uBhambatha ke yashonaphi nina beqhawe yaphelelaphi nina bezulu eliphezulu inkosi ke umehlo kaZulu njengoba bese ngishilo yasala ke laphayana ke eMome inkosi ke uSigananda ke yagcina ke inikelile emaphoyiseni uMangathi kaGodide kaNdlela kaSompisi yena ke wagcina ke ebewufakazi ke owafakaza ke emelene ke nesilo ke udinizulu laphayana ke eMdlovana nina beqhawe nina bezulu eliphezulu wagcina ke ededeliwe nina beqhawe nina bezulu eliphezulu ke uChakijana ke yena kwathatha ke izinsuku kwathatha ke isikhathi
isikhathi impela ukuba ke ayinikele. Ngicabanga kwathatha ke isikhathi esingangenyanga impela ke ukuba ke ayinikele ke emangisini. Wayilokhu nje efunwe njalo efunwe phansi phezulu ke amangisi ke ethume ke izinsizwa zawo ukuba ke zimfune ke umfo kaSithole lona ke phume ke inqina ke yokuyofuna ke umfo kaSithole ke lona ke bakwethu. Kuthiwa ke beziye ke ngokunye ke zimthole ngempela zifike ke endaweni ke lapho ke ekhona khona ngempela zithi mazibuza kuthiwe ngempela ukhona ungaphakathi umfo kaSithole. Kodwa ke umfo kaSithole ngenxa ke yokuhlakanipha kwakhe kuthiwa ke wayephuma ke eseyigqokise ke okomuntu wesifazana esebelethe nengane nina beqhawe kanti ke ngaphansi ke kwaleyo ngubo ke yomuntu wesifazana ufake ke isibhamu, ufake ke induku yamagwala nina beqhawe nina bezulu eliphezulu. Uzothi ke noma zithi mase ihamba ke lezo insizwa ayidedele ke inhlamvu nina beqhawe nina bezulu eliphezulu ayilahle phansi ayithele othulini ke ngenhlamvu. Kuthiwa wayenemba wayengageji nina bezulu eliphezulu. Isibhamu nje wawungafunga nje ukuthi usifundele ke isibhamu nina bezulu eliphezulu ukushaya ke isibhamu. Ake ngimeke lapho insizwa ke yakwaSithole ke yagcina ke inikelile ke nokho ke emaphoyiseni ke amangisi yabe ke kodwa ke yagcina ke idedeliwe ngesizathu ke sokuthi kuthiwa ke ayisinenkinga ke lensizwa ke lena kuthiwa kwakungasalaleki uma ngabe ke ingawadlile ke amankwebevu. Shuthi ke kwase kuwumuntu nje wayesephila nje ngamankwebevu. Kuthiwa kwakungasalaleki impela ke uma ingawadlile ke amankwebevu. Yayisinenkinga ke yalokho yayisikuleso simo ke leso ke yagcina ke isidedeliwe yagcina ke idlulele ke emhlabeni lensizwa ke lena ke yakwaSithole. UChakijana kaGezindaka kaNomaqongqotha kaJobe kaMaphitha wakwaSithole imbokodo ebovu. Siyabonga bakwethu lona ke bekuwumntungwa ukholo ngwakwaKhumalo kwiKholo Khumalo TV ku-YouTube. Baphile abenkomo yakhe lemthonjaneni izizwe zonke zayizi ukulila.